Il-ħidma tal-iskwadra ta' kontra droga waslet biex fl-ewwel 9 xhur tas-sena tirdoppja l-ammont ta' droga maqbuda mill-pulizija meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. ċifri li kiseb One News juru li bejn Jannar u Settembru il-pulizija qabdet aktar minn 897 kilo droga, jiġifieri madwar 477 kilo iżjed mill-istess perjodu s-sena l-oħra. Din id-droga tvarja bejn kokaina, eroina kif ukoll raża u ħaxixa tal-kannabis. Dawn il-qabdiet ma joddux il-11 tunnellata droga reżina tal-kannabis li qabdet id-dwana f'Settembru li għadda. Apparti minn dawn il-kważi 900 kilo, il-pulizija interċettat kważi 150 pillola tal-ecstasy u aktar minn 100 joint tal-kannabis flimkien ma' tipi differenti ta' droga oħra. Tul dan il-perjodu aktar minn 560 ruħ tresqu l-qorti wara li nqabdu bid-droga f'aktar minn 150 radio tfittxija li għamlet il-pulizija, minnhom 481 ingħataw sentenza mill-qorti. Is-Supredendent Johann Joseph Fenech stazzjonat fl-iskwadra ta' kontra droga jispjega x'wassal għal dan is-suċċess u qabża kbira fil-qbit ta' droga mill-pulizija. L-effiċjenza tal-iskwadra tagħna. Aħna dejjem nippruvaw nkunu one step ahead. Firri nkunu nafu wieħed hopefully x'ħajamel fejn se jkun, kif se jaħdem, kif se jdaħħalha u Malta dik id-droga, allura dejjem aħna nippruvaw nkunu one step ahead biex nkunu hemmhekk qablu jew nkella ħdejh miegħu mingħajru ovvjament qas ikun jaf nkunu nistgħu naqbdu daw il-qabdiet li kellna. Is-Supredendent Fenech spjega li ġeneralment id-droga tgħaddi minn tal-anqas 4 livelli fil-ġerarkija kriminali. Din is-sena ser tibqa' nfakra l-fatt li l-pulizija rnexxielha tarresta n-nies għolja f'din il-ġerarkija fosthom barranin li bnew kuntatti f'Malta biex idaħħlu id-droga l-aktar komuni minn Sqallija. Dal-aħħar qabdiet illi kellna ħafna nies speċjalment barranin li rnexxielna speċi naqbduhom wara li kienu daħlu ċertu droga Malta. Ġifieri kellna masterminds ġifieri wara dawn l-aħħar qabdiet ukoll. Is-Supredendent Fenech qal li kollox jindika li sal-aħħar tas-sena jinqabes ir-rekord tas-sena l-oħra. Kien hemm il-pik tal-festi ovvjament ikun hemm ċertu talbi tal ċertu drogi u jkunu iżjed minn normal, wieħed ovvjament. Però apparti dawn l-affarijiet ottimisti li jkollna qabdiet kbar ġifieri sal-aħħar tas-sena. Iżda din il-kwantità ta' droga f'idejn il-pulizija x'jiġri minnha? Dawn il-droga kollha tiġi maħruqa, ovvjament taħt il-kappa tal-inkjesta, ovvjament meta jkollok ammont kbir dejjem issir ġifieri għall-inkjesta, ovvjament dejjem taħt il-kappa u ovvjament ikun hemm l-ispettur u l-espert ukoll biex jaraw li dik id-droga tkun maħruqa kollha u ma jkun qed jifda xejn minnha. Is-Supredendent Fenech itemm jappella liż-żgħażagħ biex jaħsbuha sew qabel ma jmissu ma' dan il-vizzju li jqridhom filwaqt li nota kif mixi ġmielu ix-xogħol sabiex tiġi legalizzata droga sintetika kollha kemm hi li sfortunatament qed tolli rasa sew f'pajjiżna.